Itake rukugambwaho neryahika 50 hazana rushango umwanya gurukumanywa nk'akayanja y'abantu bebyare ebi batwire nibihamizi omugigo rukugambwaho ne Eric Sewandigi kugira ngo itake rnedye nabare chita abarakuhoka amezi gakushohora ati wafune chita bimanara na lista mweteze konka tukugira ngo nabarango namizi konka no kusuma bwita tukigendero chetaro chi mushogo wakiyagora kumbiga ija naenda kuja atwara mizi afuna bunyasiba kubisiza mwenteze kana mizi ngayamba bataka ero si nyingi munonga so njagala kubakakasa kulwa district nti tugenda kugezaako okulaba nti tukuuma obutonde bwansi nga teri engeri yonna ebutataaganya kubanga nafuna ebbaluwa kuva mu NEMA nga etulagira tujje tulabe kiki ekiri wano. Abebembezi b'omwanya ogwo nabagira ngo omwanya ogwo no gwa gavumenti kandi ngo omugigo ogwo nawe akazaho omubihenda biragiro tushaba abagiga bitwaba abarukwizo mu kichweka citu ntubenda munonga konka ebintu bitu nk'emahanda amaziba gitu amashomero gitu batakabiteganisa bije bakora imirimo ombyange bindi batakateganisa obutonde bwensi akontu bukunda abitu nkabaruko nanabarije tumaze kuvuga omuseji saagala kuwulira muntu omugagga abikola ki saagala kati omugagga kyasinga gavumenti mugagga kati nze ndagidde gavumenti yino eje eyeyuleki abantu bafune amazzi amaki Erizuba omushachi witu yagambaho n'omugiga kandi yagira ngo abebembezi bakozere nshoboka zo mu nshonga zitaka rye batamwesede ate bagala fe tubogere balimba abantu wakati gobo mvunana mpita mberewu kati ate amazzi gononeranze ate tompise tubadde tuwulira nnyo ebifeeyi ino ku kintu kya wano naye nga kikosa abantu ate nga gavumenti yaffe yajja kukuuma abantu n'ebyabwe. Abebembezi bagambira okuguma hitakeri hamwe na miza garuma gbatwire no bakoresa amakuru agagasha kwa Sandike William.